Mimi naitwa Senator Karen Nyamu. Leo ni kumoto manze. Na jinga kiaria ukamo. Gatho cia mwanya mwiroreri bitwa Jos Kenya TV oringi thiini wa ceceni ino ajitekeria gunyitio geni nigetha tugithi na mbere gukumenyithia mohoro mothe maria marahanika thiini wa nenda citu cio kinyaniria na ngihoka te we wi thayo wa mwathani na kuri mwena wa Facebook mwiroreri ndeto nirikitie kumira na ndeto ino ni wigie Pastor Ben kana ongienda guka wa Nairobi ona kana ongienda mutheki ngei oria ni arikitie kuruta ndeto o iria ina gikeno kiingi kuria mwena wa Facebook na reke gwire mwiroreri thutha wa ukorwo arekereria ndeto ino andu aingi muno ni magikinyite kuria na magakorwo maki congratulate muno mundu gwitwo guka wa Nairobi kana Pastor Ben na riu hihi ni urakorwo kiuria hihi ni giki Pastor Ben akorirwo arekereria muthenya wa umuthi. Pastor Ben ni akinyire kuria mwena wa Facebook na akorwo ugatiriri presenting to you Baba June Waithira ni ati mundu gwitwo Pastor Ben ni kuga ati Baba June yene Baba June Waithira ni ati gwikana akuri gagiciaro getagwo June Waithira kana gake o karia okirikana wega magetagirira na kahinda kega muno na riu kati ya andu aria magikinyite kuri mwena wa comment section nigetha gukihakikisha ati ni mai congratulate mundu gwitwo Pastor Ben ni hamwe na murata wake wa hakuhi muno oikaine ta Karangu wa Muraya. Karangu wa Muraya ni agikinyire kule mwena wa Facebook na akorwo akiuga atiriri congratulations bro konge na makai meri ka June karia gaciarwo June na mundu ungi uria agikorirwo amo congratulate no murata wake wa hakuhi muno oikaine ta MC Muthendegenye ni ukimwe no ore makirutaganagia wera na mundu gwitwo Pastor Ben na Muthendegenye agicoka agakiuga atiriri congratulations sir onanie na mundu gwitwo Betty wa Macharia kinyina akiuga atiri wow na emojis share love agicoka akiuga congratulations may she be preserved in Jesus name. Alright, Goni wa Thuita ene ikinyiria ho nake akiuga hongera maito Waithira oge na makai meri and Lawrence aikinya akiuga kana baruthi wa thayo ni ukimui agicoka akiuga atiriri congratulations Baba June dogame haria kina Gop Daily tuogere ni kuo de guka wa Nairobi mutheki enge mahora wa Gonia official ni agicokiria akiuga congratulations Baba June guka wa Nairobi mutheki enge ucio mwana amenyererwo muno tondu ni mutumia wa mundu na ni nyina wa ciana ihinda ria kinya hallelujah. Auge weto Hana Muturi ni okiria akiuga may Waithira grow in wisdom knowledge and favor of the Lord kogena makaimere congratulations Reverend Wakarede wa Ndethi oka hakiuga congratulations sir. Alright, macio maundu maria magikorirwo mahanika kuria nenda-ini cio kinyaniria na nimo kati ya maundu maria mwiroreri makihanikite na ni eteta Jos Kenya TV ejitekeria tugikinya haria thiini wa comment section tugikiuge congratulations to Pastor Ben kana atia njira thiini wa comment section tuonane kaida kangi gatari karaya.